Mi se kao da bi ovo bio dobar trenutak u razgovoru da se prebacimo i fokusiramo više na sam roman Fama o biciklistima. Naravno, Fama čini mi se da veliku pažnju privlači upravo na tragu ovoga što smo sve sada već ispričale, ta fama u naslovu. Dakle, to je nešto što nas već upućuje na to da je to nešto što je možda neprovereno, nesigurno, nešto što bi trebalo preispitati ili dodatno utvrditi. Pa kako ti tumačiš sam taj naslov da eto možda tako priđemo ovom romanu? To je zapravo sjajan naslov, zato što direktno upućuje na ono čemu je reč u ovom romanu. Fama je upravo to, neproverena neka stvar o kojoj se priča, o kojoj se šuška, o kojoj nekako se pronosi neki glas, ali zapravo je krajnje nepouzdana, nije činjenica, nemamo argumente za famu. I upravo o tome se i radi. Sve o čemu piše Basara, on se trudi da to osvetli iz nekoliko uglova, dakle to je istorija jednog tajnog društva. Međutim, mi se svaki put suočavamo sa činjenicom da je ona nepouzdana, da mi nemamo zapravo prave informacije, da nemamo prave dokumente, da je svaki pripovedač koji govori o tajnom društvu evanđelskih biciklista istovremeno krajnje nepouzdan i da mi ne možemo sa sigurnošću znati da li je to tajno društvo postojalo, šta su oni zapravo radili, na čemu se baziraju njihove ideje. Ponekad su pripovedači čak i kontradiktorni, tako da je koliko god to osvetljavao iz različitih uglova, iz različitih ispovesti, iz različitih dokumenata koji su takođe pseudodokumenti kod njega, sve to ostaje na nivou upravo toga, neproverene činjenice. Da.